media na so na aka ho na ndro Juju wo blaster enti ehwem no mo koto so obi kuta Juju kukuo wo blaster ina mi wo ho ye no mo nyina agima bedumu obi aba camp sha Nigeria for ni dede na no mo ye no you see say Nigeria players bibli nso ye madam for me call camp wo Kanochi o ye madam for a o hwe de one party ebo ye friend is Leicester me ono so no o ye madam for me wo UK me ni nya me ni kasa to enti omo ba ye na me ni no omo uko a omo huru mi say o mbehye me no omo nim say game no ma ye de omo killing because of say last game ni Nigeria ne de ye say omo 100 wa ko me 200 na ya adwin na cycle na ye kama e bi no na ye de akọ win Nigeria for enti wanna beba wanna beba zero media na so na aka ho na ndro Juju wo blaster enti ehwem no mo wakoto so obi kuta Juju kukuo wo blaster ene every week we ko nyina na nado birthday ni okay nado me uncle no okay e kasa uti na the birthday man birthday nigga we ko nyana na ma free holiday no mfanya de yes ye person Nigeria for no hu ye say ye jollof a ye ya de ere e chen ye guess wo eto ye de e chen wo mo ye guess wo fe omo do mo we no ye guess we de yes ye president ye guy ye friend na kapo kamamiti na kapo oh ye president ni she school I want me to it ye person chen Nigeria for say ye say o say ye say ni what you say ti oh ne say o ka de kokora na ye be chiro mo what you say chiro mo what you say unim Nigeria for o mi say population no won ye dey omo ya enti ye be say na oma holiday the champion anado the one and only oma week onyina holiday na ensi Nigeria for ni more okay omo dos che ya hye wo mo ya sa nya holiday wo che omo nko ahye ne ye hye wo mo ya ma ye holiday ye be say zori aje world cup yes ye be say nya ade ye be si wo mo next time ye be si wo mo sa ehunu na sa to mo so okay but no boy uni boys ni miss me ni wo mo na world cup you see Nigeria for no like omo maintain strategy say omo de be like ebe confuse any normal be to Ghana boys no so na ehu ayede atom so plan before the game na be ka 2 weeks as we krama game na starting and omo starting say omo ye did noise what I say before that no omo do mu players aba list na ayede aba na Ghana amfa ayede enye de na nka Ghana for ye ne nka ebedi ye ho aboro unim say media for ne starting so omo bashi efe no GFA na ket na die na o si Ronaldo bia ni players mo momla die for mo list blank na coach ni nim de o ye de o hwehwe nti na make say this coach ye coach o yen ka say scout players what you say because unim ase o de self control ni ye de esine so bo e wo ne ho a ono no ntie de media bi ka say GFA for ni de bibi ontie hwe last minute what you say ansa na ye de players a ebeka 4 days ansa na Friday match na do ansa na players a omo ya from blaster e di ni ye de eba asa Nigeria for no ebe frustrate wo mo because Celeste ni nya ba bontina onim coaches no omo ko hwe player bia no ne modemo yes ye ko hwe omo ko o clips what you say after match we e boy what you say first Friday first leg no Friday dey no ye wi match no second day hotel coach Eddie Thomas Partey Kudus referee one player na keeper no like video room ho omo ko share Nigeria for no videos ade be chiama Ghana fly to Nigeria omo sa call video room ho different players ye frame what you say individual coach no any your friend say your scout coach no your friend say Brony no Chris okay me we fini di ni kakra what you say on players no omo ko share room ho na omo hwe Nigeria players no match ni e ball wa ha no say the coach ni Nigeria coach ni tactics ni sa no man ko football no ma bibre
nti wo ye media man na wo te achi na wo to punch line ba bla coach ni players no enye omo pene se omo nkolusu every single player every coach bia pene se football service ka kra na so a hwe nim kra mpo ane de ne se win ye be pon aka se oni na aye dey win enti no hit na ye de ma blasters no yente so kakra enti wa so ha on se ono so hwe bo ni bi enti ono so de ensem betu dwa na ahwe de koso de bon ye ba ne game no so ye ba be hwem bon de obi e bon de what you say sure say de ye nyina hwe ne say hit na omo de boy no e be do on na omo maintain sa hit na what you say cause coach no watie Ghana for enum sem bebre ye ne Ghana for adwen kire of course cause we here first leg na man focus we say we changes bi na o che ni ade but this time no first half na we changes better debi anu kwa wai me bam kakra unim debi ana me ya me ka sense ye ne ye wa akiri ye tum futuro gu nkofo ani nti e ba sa na papa bi a onti football tatis ase no ono so ye dey o ka bi no ye dede ye ma mi bi onti football mu no ka bi because what say why ye ka say coach no ye changes o ye dey oche football a strategy okay what you say even football delay tatis delay no keeper ball pressure no be out of form no delay ni nyina e kan football ni dey e kan ho bi hwe first we ni e ball no wo your friend say Kumasi no you starting game no high pressing because we go home I say na a two leg affair uhia home no uhia go nti say on press na unya go you press first half and second half no the same boys no na spread ni dey so eso oja omo no mo press ni ye hwe ye bo kakra du ba bi ansa na be because Nigeria for no the same way na no mo bo what you say no so bo pressing of course nti say omo no your man say so mo sunya awegu a ebe benefit wo mo nti football no enye wa adwene say coach nye changes them enko ana obetima ye dey obet coach changes bi wo ha e dey win blow changes bi wo ha e dey lose blow changes bi wo ha dey draw na ye dey e blow and you changes here why okay bro Tuesday the second league the first half na no and you started say about high pressing what you say your ball so her ball na your ball 3-4 BB1 ni your ball 3 you actually amate juku and your friend say intino Gideon Mensah obotre no asaba midfield no abeboa intina Kudus what you say oko support to Jan no asaba midfield because ya you say coach ya you say or midfield no obe tackling midfield na afi achiri no nti o hwe ya omo Jordan 7 na no obo no o di Roma Jordan ekọ na emane oje ball na emane mfa ball ni nko oje ball na onjem se de be obe home no watimi abeboa number 2 no Jordan enim no nko oje ball o di ball ni bekọ oti ase but then Jordan je ball no obegina so ida se o de ho beka no na Ghana win foul ana ye be win true iti ball no so say na free inside so obe support two no okay oti ase because nkofo no defender almost strikers no ye strong okay iti so hwe ya goal ni ba ye no na ye players no man say keeper na nya ade so ye be force enti ya calm down and the pressure sabe ye e be ya no mo de ye de etika enti o mo tika na ye call first half no coach no hu say no na press na no 1-1 ye ni lead ye de sa pon a ya qualify so pressure ni Ghana so enti ese me boys ni te say mo bo 1-1 kra ma ye de mo winning enti mo calm down yen slow game no na mo press anya de enwo mo so because se wo lead na wo pressing game na o keep achi na obosi ma omo je ya na omo de ba wo so wo be tack wo be bre the football the ma wo tack no the ma wo bre wo be bre but se o press mo wo bre mo yes se wo bo okuta wo bo ball na o nte bre no but se wo tack bebre a na wo te bre but se ball ni okuta wo bo ni nyina na 10 minutes kra na o nte bre no but se wo tack na bo nya bo a na ma wo ye de obre this all here obey 3 changes boom oyi Jordan na oyi your friend say oyi Baba Idrisu because onya knock first half no
what you say on na ebo 6 no na odi kofi kire ebe gina Idrusu position no ana odi Jordan position no odi ye friend say Yadom eba Yadom so ye defender 2 nti hu ya nti oma or sete 5 defenders yes 5 because na first half no na nkofo no strikers no the way no ni entimi o mo kra because no mo frustrate the defenders no nti ye list mistake and a referee so mo aye nti so ye list mistake na penalty ana ukodi card bia na ebema afide okotak na abede ubesuru nti so ya oyi winger Efrim oyi Jordan Efrim the defender number 2 by ena oma ode call 3 no ba no asa okoboa 11 no asa ba 3 ena the same time Gideon Mensah na obo 3 ne da ho ye de ho nti abeye Yadom Juku Amate ode ena wan Gideon Mensah 5 defenders ana omo sanso line no so ene go okay eguso o daily trends or polymo team there yeah kofa player or a player kum musician kum actor onimdie ko nyina nti o maye rundown no analysis no on the field and almost a co-camper de si wo ho no na odi ni nyina maye we nya polymo team there unya wo bia what I say but why so why not born net so saying after win and I say now you do so and I know me ya mu hye me pa cause no famo go ni ba na mo take na afi no ma Juju asem na go fu yi person mu yi but ene na em ani gi se on wo hwe born e course ni nyina na tension na wo bia de born of course see the sad way pa kwa e World Cup now Africa for betumi age cause wo bia tension na de em ya ne se ase still na nyante football ase good cause o hwe baby to say Nigeria pa baby a ewiase adri na mo wet egu park shows e say almost stations are countries a ball and boss o ni nyina o mabubu park o mabubu city near tension na say home and away no e was say FIFA for no o mo hwe no mo ye hu bi because obi di agora obi betumi obi hu betumi akwakire ni obi cruise pa betumi kun yes they see on Nigeria say na hu pa o first one see so no omoche no second one by or the phone by so be trap picture what I say only player be trap picture afom hu ya say be tren so asiso e no mo wo achi nya say ne nyina yiso enkwase afo wom abase no musu be wuram ye nya de ye what I say but over tension and I say energy omo de ball ne dia omaya ade Ghana Blasters omaya ade pa omaya me so say na on person make president proud because and so your birthday no no it's not about that winning no it's not about that okay bro unim bibi I mean catch him chop footballer be a all copaka coach asem be catch on say ma attention be say unim nkoma coach no di this is your time. Make history for yourself. Okay. Make your name. Ene ye woda. Ene ya ene no. Ubetima ameke udin de. Ene udin betima say wo park ne so. Nti ye kan no ma 2-3 ene di 2-3. Ye nko kan je say president din birthday. Ene dey bro. But on the more serious note, African referees omo careful. Cause na match enye VR panka offside goal komo je eya de bia on Africa ye World Cup ya se referee nya bi ye mo slot because who did the match bi say ya we are seeing na ehwe eye na match we nya Africa match eye FIFA enti so ko gina match bi say mu na ukodi ball bi say because we hu 60,000 defense fans capacity o ye mo ye de ahye tension like though ye nyina no omo rules ne omo we no enkuta ye de but bla unim dia ye de ye nim hwe enti ne ye twa TV so na yellow card or the ma Thomas Partey pa na didn't no man yellow card attention na Partey complaining because so they can no be complaining no man of course and now your captain all right so be complaining though ye nyina park ne so it could be say be a word be or ye de okay that one there
na partner na akwana no what me see what you say we twa better we twa bia on kan hwe bro we are open enne man of the match Juju Walakot keeper Frank Naro nam dia no okay Juju Walakot because before this game even before playoff week they were Ghana for so pa obi akura kase me enye de yemfre no obi say enim ne de broni ni si krom ya bla de obedi je no enti no uhwe pressure after AFCON no Ghana for their man media say dinner tem so na akoma ba yemfa yini bi nsembo ni bi nsuma ni coach Olele say Olele stay na Olele enya confidence wo ni mu because na Ghana ni yenim say your first keeper choice Richie Dofoli na onya injury went me anko AFCON until ne come back no na obi ampo nim say Richie Dofoli na be starter but say the Olele nya confidence wo Jojo Walakot mu o hwe last Friday savings or yeah ama Nigeria for 90 me anya go Nigeria for nya 1-on-1 bia na obi anu say asha on na yi film na o hwe ne o ye clear 6 savings and then you go because na am say pressure no wo no it no Jojo Walakot oni ni coach Olele Richard Kinsel aya de but aka baako ni kick nye onu clear one ni kick nye but me buse am yes Olele first no na ono so ni kick de bon kra this wo konum kalipo ansana watimi abo kick papa yes na Olele de it is all game na Walakot ball ko we bia obo bia ko opponent so when timi mo kicking si ni player so say Nigeria for onya de o kick enye bia na o fa tie kick sanity o ni nyina na technique yesua okay unim Ghana say player oye good first na ye friend is Sami Eje ene kotoko keeper bi ye friend no Felix Anan o da to krom to obebo ball no ebe si so ebe si obo so what you say to unsia kick no because so obo kick no fambo kick Ghana Walakot to fambo no o fambo kick o bla o fambo eno de Olele man ani nkon because kick ya boa kick timi di goal ye dey eba etimi so dey against goal ba because timi bo ye gi ya ni abebo tiao what you say ena ya ma pressure ba o so no because obo kick no na o mo gi a de bia na esi so enti no onhwe ni kick ye but the man of the match Jojo Walakot President Nado yesro free holiday free na ko nyina okay ene why ye ko no final west na o man bodwuma what you say ene ya nko frefre bia o mo ye from na o ma bebo ene o man fambo ene o man fambo o be new players o bia pese o achieve bi man o bo na chese ni din aka World Cup no wenya biako na wenya team papa ya be sign no what you say enti obi ayi da ko say I had my last chance me go last stop into bia board there also obo o ma ya de ene two we dey memo anu nsuo ye fair players ni so a o ma nya chance ama camp no be ya de o hwa ende no bebiri wo hwe nkofo trade bebiri Instagram no Facebook o mo nyina do mo support ye dey even old players mpo and o mo nya ahode on betim di abobiem no o mo nyina do mo support ye dey ama o mo yes o hwe last Friday they there you on team no ho on e captain and I think so on wakasu omo ko ho na mi wo ho ye no mo nyina agima bedumu obi aba camp ni boys ni be dey e be kasa and o hwe boys na ade na beginning first question we say and say na me hu ni say omo no o hwa Nigeria for ni dede na no mo ye no you see say Nigeria players be bring so ye madam for me call camp so me hu say yeah me ni friend say Kanochi o ye madam for o hwe de one party ebo ye friend say Leicester me ono so no o ye madam for me wo UK me ni nya me ni kasa to nti omo ba ye na me ni no omo uko ha omo huru me say o me hye me you see eti omo no omo nim say game no ma ye de omo killing because of say last game ni Nigeria ne de and omo take advantage yes omo 100 wa ko me 200 sana no omo ka okay sana no omo ka but ye boys no oni omo wa camp a omo fa bibia ho like omo yi omo adwene kra fi game no so de otwado ka bia no me ye dey no omo tie okwa no campo omo di agro omo di omo ho nkomo like we de he ahokeka nko omo de kofo bus hwe Nigeria fo no
As omo vimbi omo ba Ghana he omo see free play by your boys no dey ohwe omo ko bote nti as unya aggressiveness no mu why you kwa we supporter wa bam kwa be dey ebebuba football ni nyina na ya adwene na cycle na ye ka no ebi no na ye dey akọ win Nigeria for enti wana beba ye wana beba ye zero wana beba ye osi ole osi blasters ye ole blasters ya meka ye wu ole wa be cement mi anto bia eye hwe ye hian si aye dey ya wini ya ko kata 2022 kata madam visi say abontin no mu di esi abobo no osi abontin no mu di esi o fambo ana me catch no say kata na say o fambo kata ne yakobo e ho wi abo ho pa say Dubai nti mate say abontin no mu di esi ntesa mpacho ntesa ntesa I will David na